Le chef de l'État Félix Tshisekedi se rend à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Ni ikiganiro Patrick Mbere yagiriye kuri radio Okapi aho bagiranye ikiganiro kigaruka ku ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi i Washington DC aho Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bizasinyana amasezerano ahambaye azahindura ibintu by'akarere k'ibiyaga bigari yaba intambara ndetse n'ikibazo cy'ubukungu kugira ngo iterambere rizamuke mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inama cyangwa n'umuhango ukomeye cyane uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye benshi rwose, aho Perezida wa Kenya nawe yamaze gufata rutemikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. General Neva nawe yamaze gufata indege yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho nawe agiye kwitabira ibiganiro. Tugiye garuka rero kuri iyi radio cyangwa ikiganiro radio yagiranye na Patrick Muyaya aho bagarutse kuri uyu munsi w'amateka. Umunyamakuru yatangiye agira ati uyu munsi turaganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi werekeje Washington kugira ngo amasezerano hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasinywe ku bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemezwe burundu. Mu kiganiro cyihariye yahaye radio Okapi ku wa gatandatu, umuvugizi wa leta Bwana Patrick yavuze ko uru rugendo rwerekana ubushake bwa Kinshasa bwo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Yasabye kandi abaturage kuba maso no kunga ubumwe kugira ngo batazahura n'ibibazo. Ati abateye igihugu baturutse Rwanda. Uyu niwe Patrick Muyaya mu kiganiro turi kumwe nawe. Muraho neza Bwana Patrick Muyaya ati muraho neza munyamakuru ati umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje ko agiye Washington kugira ngo amasezerano ya Washington yemerwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, ariko ku butaka aho imirwano irakomeje, ibintu birakomeje bikabikomeje kuba bibi. Mwe murabivuga iki? Ni gute musobanura iki cyemezo cya Kinshasa? Patrick Muyaya ati reka basobanurire. Perezida wa Repubulika kuva ku munsi yatangiye inshingano ze cyangwa kuva ku munsi yabaye perezida yiyemeje gukorera amahoro, kandi murabizi ko imyitwarire ya leta y'u Rwanda yakomeje kuba y'ubushotoranyi butagira ishingiro, bikagira ingaruka mbi ku gihugu cyacu. Twari twinjiye mu nzira y'amahoro ariko irahagarara ubwo Perezida w'u Rwanda yanze kwitabira inama ya Rwanda. Mwibuke ko icyo gihe twari mu kwezi k'Ukuboza 2024. Nyuma yaho habaye inzira zo gushaka umuti, harimo ibiganiro byabereye i Doha ni Washington. Muri ibyo biganiro twateguye amasezerano menshi, harimo itangazo ry'amahame ryashyizweho umukono mu kwezi kwa Mata. Hanyuma ku wa 27 Kamena hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro nyirizina, kandi birasanzwe kuko umurongo wa leta ya Amerika ko iyo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga basinye amasezerano abakuru b'ibihugu batumirwa kugira ngo ayo masezerano yemerwe ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu perezida wacu agiye gukora uruhare rwe mu kugarura amahoro. Kubijyanye n'ibibera ku butaka, turabizi neza ko u Rwanda n'umutwe warwo M23 bakomeje imyitwarire y'ubushotoranyi, ariko natwe dufite ibyo twiyemeje imbere y'abahuza bo muri Amerika, cyane cyane ko ibi biganiro byabereye i Washington tuzakomeza kubahiriza ibyo twasezeranye kugira ngo duha amahirwe yo kugaruka kw'amahoro arambye kandi ahoraho mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu cyacu. Kubirebana n'amasezerano y'ubufatanye mu karere ndashaka kwibutsa ko ibiganiro by'i Washington byibanze hanini ku ngingo ebyiri: ku bijyanye n'umutekano ku ruhande rumwe no ku bijyanye no gusubukura gahunda y'ubukungu, kwinjira rimwe mu bukungu bw'akarere ku rundi ruhande. Kandi mu nyandiko ya nyuma yashyizweho umukono n'amatsinda yacu ariyo yashyizeho urwego
rw'ihuriro rw'ubukungu bw'akarere twavuze ko tutazashobora kwiyubaka mu buryo bw'amahoro no gushora imari mu bukungu keretse amahoro abanje kugaruka, kandi amahoro kuri twe azagerwaho gusa igihe ingabo zateye zavuye ku butaka bwacu ndetse hakabaho n'ihagarikwa ry'ubufasha bwose bugenerwa umutwe wa M23. Umunyamakuru wa Radio Okapi yahise abaza Patrick Muyaya ati tugiye mu masaha ya nyuma mbere yuko abakuru b'ibihugu bemera burundu amasezerano ya Washington, n'ubuhe butumwa mwagenera abaturage bo mu burasirazuba by'umwihariko n'abanyekongo bose muri rusange? Patrick Muyaya ati ubutumwa bwacu bwa mbere n'ubwihumure, ubufasha n'ubumwe. Turashaka kubamenyesha ko buri munsi buri cyumweru dukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze mu bice by'igihugu biri mu maboko y'abanzi. Niyo mpamvu perezida yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare, hari guverineri w'ingabo uri Beni ukurikirana uko ibintu bihagaze mu bice bifashwe muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'undi guverineri muri Kivu y'Amajyepfo uri Uvira ukurikirana uko ibintu bigenda mu bice bifitwe n'abanzi. Dukeneye kumvikanisha ko buri munsi dushaka amakuru kandi tugafata ibyemezo byihutirwa bigamije kurengera abaturage bacu. Urugendo perezida agiye gukorera i Washington rugamije ikintu kimwe gusa: gushakira vuba umuti ikibazo cy'umutekano no kugarura ituze. Ndashaka kandi gukangurira abaturage bacu kwitondera ibibashuka n'ubugambanyi bugamije kuyobya rubanda bukorwa na se n'umwana. No kuvuga ngo u Rwanda na M23, ngira ngo murabizi ko uyu Patrick Muyaya yita u Rwanda papa akita M23 umwana. Yakomeje agira ati murabizi ko kenshi twamagana icyo twita umuti mubi wicengeza amatwara ry'u Rwanda, kuko buri gihe hihishamo imigambi yo gucamo abanyekongo ibice, kubasamaza no gutera urujijo mu gushaka gutoba ubufatanye bwa rubanda n'umukuru w'igihugu. Niyo mpamvu tugumya twibutsa abaturage bacu ko bakwiye kuba maso no kwishyira hamwe kugira ngo dutange imbaraga zikenewe zo kubohora ibice by'igihugu byafashwe n'abanzi no kugarura amahoro arambye. Umunyamakuru wa Radio Okapi akaba yamushimiye agira ati murakoze cyane bwana Minisitiri Patrick Muyaya ati murakoze. Umunyamakuru mu gusoza yahise avuga ati naho tugarukiye aya makuru, akaba mwayateguriwe, yivuga izina ndetse anavuga nyine uburyo mwakurikirana amakuru yose ya Radio Okapi. Ngira ngo murabyumvira neza cyane. Radio Okapi ikaba yaganiye na Patrick Muyaya mbere gato yuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yerekeza i Washington DC, aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame bagashyira umukono ku masezerano agiye kurangiza ibi byose. Amasezerano najyanye nk'uko twakomeje kugenda tuyagarukaho, najyanye n'ikibazo cya FDLR, gusenya FDLR burundu ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bivugwa mu mpande zitandukanye. Izo mpamvu z'ubwirinzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari ugukura abasirikare bose b'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda ruvuga ko ari ingamba n'ubundi u Rwanda rwashyizeho ku mipaka yarwo zo kwirinda ibitero byaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira aho ibintu bigeze ubu tuvugana. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye mukandagaruka n'andi makuru by'umwihariko yibanda kuri urugendo.